Ran watch way sa one man gang sa umabok chaidan kachin kasamo. Waliapen Pohnpei COVID-19 Task Force. Yay mayangake Mr. Winsner David, Mawya Director and Pelian Rosan Mau, and Wayne Pohnpei, Menyan sa Wache, Ebelmuya, Chairman and Pohnpei COVID-19 Task Force. Mr. Peterson Sam, Mawya Commissioner and Physics Radio, Niyan sa Wache Waya, Chairman and Committee and Risk Communication, o Dr. Raleigh Chim, Mawya Chief Division and Primary Healthcare, Niyan sa Wache Waya Medical Team Leader, o Infection Control, o Pohnpei State COVID-19 Task Force. Ang suksat pan pachawan luka, puin kasampal watch, hong non-program and kabesen run watch, ran kakan kasaleta, irakasampalakan, mechon way konengan wangi. Hamay chikan na iso. Iyang o kasilalia naiko. Rekat o correspondent program on COVID-19. Program on COVID-19, the program yung kongbata, o kapesi yung chon Pohnpei. Pero kasampalakan, nagpit kabisalit isumo COVID-19. Muna pa ang tula at sumasalatang wow o kaping ang pulansang telkot. Kay po ni, kung nagsukon Pohnpei yung wow lap ang pulan isumagan kan, ikan nanalag o nangkanyikan. At sumal wow toro o kapina kariyaw, speaker, sugo mula balap, wala malabakan ng palinsyak, umutsyo, government o parang mga John Way unsyo. Ngayon, Chairman, Sangyin Task Force, ito nga lasin patronan radio, well, kawewe lumong, tagumpesyalit COVID-19, o nilito round. Task Force, purel patronan radio, well, purel kapese o witokan, lumong tagumpesyalit watch. Yung melkot, no way konel ng katunwangi. Kung katukot pala siya kung machay, wewe, siyang ranchiyo wala ito rangat. Kung tel, miso tokpan na, and wewe o John Way, tata lumong tagumpesyalit ng COVID-19. Kalang kawaluan, ay tunggal wow, aan ko po rin siya matelkot, pinamembadang siya bulmamui, sa karataan wow, masyan siya lermo, ang ereksyon ko ay berbayu, siya nankan likankan, nankanyikan, labalap koros ay tunggal wow ang Honorable Governor Reed P. Oliver, Honorable Lieutenant Governor Feliciano Berman, Bilman Padawan, wawan ki Speaker and Pohnpei Legislature, member kan koros, pilwawan ki ison kabung labalap Pohnpei, yang ati yang amoy ison kabung kan, labalap koros palian mumotso, government triak, kajal koros, mapani uponanan program. Kalangan ka mabitap kayo kasilil man, iwan. Imimen sa karkita me, saikin to maulayo sansal. Nasampai tamuya, way toto, tungalan gadir sumawat, toto sang mas, meluwa ki dito, sinway to taba magtaybil yang patrong, saik tungalan ki. Mawewe ki song koros, duwan lumum ta kabal syalatan COVID-19, tutuwa to ta kakilay lang. Ito, sabal matayal wan Pohnpei ko na pata, inanan mausang ranto. Kalangan. Kalangan pro may Chairman David. Leo me parang kalabak, aramas tepa me, aletiyar lumum ta kabisalit ng COVID-19 ang sampa litor ranwat. And I'm so going to see them over. More today to my wow, on Gil Commute Luan, Chairman, the younger wow, metal work more. When ban, what I can remember, Tami called Tisang Weekend. As of today, December 10, 2020, sang last week, let much 68,838,273 confirmed case,
New case sang last week, let met 3,821, 937 people. Anaki sang last week, let 2 weekend. Mela, Nansamba, 568,512 Mela sang Septan COVID outbreak Lelmet. Sang last week Lelmet 65,784 Mekila. Nansamba. Pit niyan suwati bang kapatayang aramas mo mga sang sumawat. Sang nan me confirmed 68,000. Met 44,323 44,323,177 maula siya ngayon sa umahot. Nan away as of December 10, 18,741. Case cap sang last week Lenmet 555. May Kampisalet kila sumawat nanaway. Total sang Chapin outbreak Lenmet 266. Makap sang last week Lenmet Mariette. Nan Guam, territory of Guam, 6,959. Confirm sang Chaptan outbreak Lenmet. Siluki 316 Makap sang last week Lenmet. Total mela sang Chapta Lelmet 130 o mela sang last week Lelmet emente. CNMI 2 sang last week Lelmet which is 106. Mary emente mela sang Chapta Lelmet. Saik me ankil sang last week Lelmet o pil saik me mela sang last week Lelmet. Nan Marshall me amen. Positive. Yemen recovered. Yemen under isolation. Nan tagameron na kwachile. Imo sang na napesem kanta kakapat parwot mo in second time and confirm that mo ini ba. Kalau terjemah, ubi sang dang meruangkan esensial me cuma wut tantaran. Nansamba. Tama esensial me uta nansamba kokota sek ta kokoti ya. Na bang kokoti apa esensial kokota bang gelang nembeo siluta. Kalau esensial kum COVID mas sangat rincapin semua cipta dan sampan terang. Yawan rei Pohnpei kecil dan kebetulan semua terang. Kalangan may pan dola de ciptaan istri semua ciptaan November 2019. Wuhan City, China. Iyan so may cipta. Reported few cases sa mga magsabang kapitala, sumbong barrio, sumbong yung taon niya. Kalangan terkecil, Jerman ni memang pembelian kapitala. Kalangan luar nai, esensial udah drop tenan November nan bar ni klaro, imakareta kabar syarat lah terlumu ratan gigi COVID-19, 19 gue drop tenan 2019. Hari sang mulai mediwan warai natal kat-katiar nan rare. Kalangan Jerman lo doktor mungkin bepit kau nak task force cuma lagi orang silap tokan tubuhkan untuk terkenal tokan ya task force cuma kau nak bepit kirapkat kalangan kau menuan iban rapi ada doktor simbil kapata. Ay tungal wow kali bulu boy tungal wow. Kau nak betakan memia Israel kan mepan Sherlock tu udan rabana nane wasaraban Sherlock tu sang yoran kak padoyong nan quarantine rani sekpai meraban pada lale rabil bana nane tes puen kasareta masudut COVID-19 rare. Niaban katiara ketama restoran
tungalan kisyo mau dalaman mui yang niarai bang kana gelarani sepayo ren patot niarai ban lel win Pohnpei task force kono batar wasara bil ban kotoro la ya bil rani sepayo pen utan teme soto shainin te plelen jo mau yu parata te bil soto man rail bilaleti nan rani sepayo merebil ban kotoro la nan Pohnpei tes bil ban yang rail ban katiarak tamai rail soto tungalan lumum te kabar shalian la COVID-19 nimeta ban sanshalian murin rani sekpai yang bawa ke patpana quarantine merapato yang lale wasara ban pato sian karasapa kuang o Pohnpei ya bang miata ran rige sekwan task force pil kasane de murin rani sekwalu tes ni aban kasaletar me Israel situ tungalan kiso mau te lumum daraban kate kasalata apa task force pergi kasalata kala boren pain patolar na rel tungal wasaka no pain apali rel rani siu murena rai bangkana galaran ri sekwalo apa bi task force sudah likime aman-aman me ban patosang ban quarantine ran ri sekwalo abangkak pain kodori rela karata task force bil kapatayang rani siu en badang buen kakuyata kate tang mau menanarin ran sidi sak lemau so mau situ sansal ren rel kan mesai waktu Kalan cemene uwekin quarantine nan Guam patien quarantine dan Pohnpei patpena ran sidi sak lemau met kate na murunran sidi sak lemau tes negatif utan suatu semua orang damai tak terus sakan pada tama kasaleta kaban tesnan murun ma iban song la aramasebu yo mo expose amoin emen sang nan right kak positive even after 28 days area ime ko ktai kun quarantine eban malaula aputan ba mi aramas makak slip off the rail ma aramas pilkit amuin pilmia ki aramas aramas kak tauli lawan ba moso ktai suka scientifically proven ba songka kak kuya ime kanane kiskal revela ran bukan kakunan make sure or you're almost 100% sure, 99.9% sure that sure good. Kalangan tak tercuma kalangan luana. Mebot memen patuan ini manokela makuburai. Kasantin tetakut kecil patuan itu tahuan tamme Palau. Palau beliang tungalan ki arel tungal ramaskan patu-patuan kuam wasagis magdaya goros mangi te patuan me bilteran semua patu-patu ya. Mempalaukan medabel yang mau ketuat ni arel kotorol arel tungal aramasakan nani utan im toror tatak arel rusun mau rani sepayo irel patuan rel dila Palau bel kotorol rani sepayo apa li raido bil tesirail kataral pasang lel ranwat Palau ewe malaulau mi apton mi petopin sakar kita nintrapio mesagian tungal gidi semua COVID-19 ai mau ketuat me Pohnpei nan dia ngani tahu. Kalangan German kalangan doktor kak sainsan yang sama Pohnpei kawan batal banyak quarantine site masan masa punya ban. Kalangan luar ada sansal mia hotel pada nanti kau tu mas mata di China Star hotel what task force in Pohnpei patuan kau na patar pun kak uya wasan kontrola ong rel kan meman patolong itu marapan mengitaran patolong itu kau na patawat inanen tato karene uya uyang o waktu kelar selara tangki China Star ranut abatan gila emergency medical unit EMU iwasak set me kau na patar pun rel kan meman muy daran patolong itu iralan patolau kotorolai rani sepai kalan German mie karben
wasawut pilpilta sudah tamu wasawut kami. Kalangan nintrabio kau nampak Pohnpei men udah belata wasakset puegi ya turur sang Pohnpei likamwe patu ni tekeyo sido minan patu wasame karani yang palau di naramas karasawanan kolonia ornia patromo maban topoila miak portan lumungo aban mga yang bedele na pali niara el toror wasau sang maban porta nan wasame palau di naramas patu dekat-dekat. Containment tu kayak mana? Contain je. Dikiyo. Kalangan. Kalangan iman bil patuwanta me wasar yaw nan tako teke magdai ko no pada ye me yaptam patuwano ai wasame Misco Beach Resort kin patuyo mas ranwat task force katan ku wasaw medical monitoring area I wasakset me plana pamamiya me ban wiyala wasan apali ralkan me ban shay longoto kan ban patuyo wasaw set ko no patan mo wiyaw ni karasaba kokoutan yung kan me pakatar sang China to nito me isak patuyer mo me silisak lua magdel pilkas kasik me ban to ko Pohnpei me ban patrong me isak ko wiyata me paisak Aisyah koros. Kalangan je melu, kau nak betan MMA MMA. Mai muawur, ugu pilihan quarantine, isolation, songorus. Pang ya untuk wasau. Musang Kosang emergency medical unit former China star ong wasau. Kasi kami me mainalenan ni mun nan dikaban January dan imun January wasakset pan ono patar tetang-tangar Kalangan niya pan patar MMA pan patar silo kutukan pan kaper apalta uda teman nan kalau kata memi tetap penapan uyawunan pungan FSM task force o Pohnpei state task force no uyawu ko to ninduanisme ban patulong to ya want to. Kalangan Mr. Chairman, Dr. Jim, kalabagan met, sijuan kalabagan mulmet, bit kau na batakan, mo yang mun atay apali, melet tupsukan, parulong ito po isyo, may container kan, tupsukan parulong ito po isyo pier, may post office mail o tupsukan. Yang mula tayo apali irapkat, pagtalan nanti yang smash water yang itu tupsukan. Kalangan kamu iluan event ngalan kian semua kamu kalangan yang Dr. Jim o atungal puinin tatak makin pilih yang Pohnpei Port Authority EPA palian public safety and kolokol te tantore lumut teleto essential me sang kolok tan emergency wat awi letoran wat so pakan PPD to Pohnpei sang way kan memia suma sompir kan bil pipir to Pohnpei pada wan long to sakatel kisintungol sabol material tupsokan o bil sang kisakiskan te sitel bil makuyawi karaba kau na bata memia mana kap koi makin wiya tatak bukat murnawan plok nalika pampung nisora nemaisangya niasame apat subkat te subir bukat peti regen patoilau kokusang disinfect uni puere somawar te tapoila tualat ara puebe poitar ral chungol tatak imagareta mentato eta non sompir sup kuparpado to Pohnpei somawar cycle to ai mi mentungalan kian somawar kalangan ke yang kuya kalabak kasambalwan o bil kapengong mana ka koy makin o pena ka makin patola ni sompiro nanti yang ya tatak bukat esto ya tatak mangai para bangkin kapatata ligaw rabang patola nan marang lugogan mara likaw
Pil kabunot nan ko bukat. Abuan arail lalongo tingang tatak bukat. I karapan sumawat. Asal del ramut. Kalahan program chairman David to Dr. Jim. Itual kalau bagi nasi buat with cuma cai tak cai cuma kaum patah. Mak pan penyen mie semua buat pan penyen tu raja. Ya sebelum menbuat kaum task force apa dia tak lerang. Kalangan luan kono kata me task force tungalan yang sawat wasan apali semua bil ban patrotan takot. Mesti ban muy ralen patrolong otonan sap, ramam patrotan param kono patarnan takot o opol bang yau wasau puede tobas. Kalangan tertuju minum kemudian bin kapatayang sama contoh token mau ni ko ramam dun rotate la ramam mila nang circulation zona pali soma menolau apa masuk clear rai bilangan tes lamuna rai clear po Kalangan program Chairman David, Director David, or Dr. Jim. He pilihan peruan al-Kawit, bepit sama macam tata cuma bepit sama macam Pohnpei, kau kecil Pohnpei kerja entrepreneur, jalan kecil kilometer irakan jangan aku lebih kan. Kalangan lu imi paduan kawan magdel ban utane ugiang National Task Force kosam tu bukat. Abang kau nu batawan paduan lu untuk aramasakan Pohnpei kecil lu batar. Ab kaiten korusian jauh-jauh. Aban kak buin ban paduan lu untuk kecil apa bali railo tiarak tamer mau kecil kasih tak rail sang nanat opol kan kecil tungolan kia buin bil paduan. Saya one time tu ada mas me, saya lakukan sambil macam saya lakukan sambil kau ramos. Abang anak, ibu bapa pamianan task force national government tu yang agak Pohnpei state, kasan ini diralkan membang patu tu, tekot lom tu, akte lapali tu puin, apali railo, sansal mei rail tu, kasan itu sumawut tu partare rail, rail kasan itu kerak, rail mangkak. Tama kecil saya kena pata, meutan ikamele me patrom mele department apali tolul masih mau utan je tu. Patron long utara maskan masih tu tunggalan di semua, we mengetahui kakak. Sangat orang tu ketahui kakak. Kalau Chairman mohon ibarat yang Dr. Cuma, even perlahan orang EMU alami, orang EMU, aramas tempat mengetahui kapalinan EMU. Oh, mereka berdua kapalinan MMA. Ke aramas nan EMU tay menga kapali aramas ma tay pet ko koros tato mo aramas lime EMU nana meme I think 120 some room beds available for those Nah, MMA mau. Kami unit on penene me unit on individual, me unit on couple. So, chorus full to the max, about 120. Yang agak contoh tak membang pada rera. Pensansal meniansam saya lakukan ban patolong itu kotorona, contoh tak mau ni ke standby rabang patolong yang rel kotorona oren ran merabang patologinan arail kotorona. Marani sepayu merapat nan wasau. Contoh kan mau ni gas bukat, bil bildar, bil patpatore rel. Nan arain rani sepayu laur bil ban katiarak tamme. Restu ban tungalung kisuma orang bang mui relen patpatolan ya rel tungali. Kalau perlu Dr. Chairman David tu Dr. Jim, mereka work dengan Israel contoh kan mau ni kan tu Israel kan ban secure tu court wasawat ban beriang quarantine. Card ko kak patpatoliki, ragak patolan marai. Abuin me ban patolong nan kelo yang Song seli karakar te bil alarai mo kadin intra te bil
so sa mamia mabil tungalan kita ba isa man kisin suditaran balian rason mau matok ton bam patulong wasau karasabo kue kianana ba sto bam patoi abang biliangnya patong plino rani sepayo te uya kontrol la rani sepayo Kalahin Pohnpei Director Chairman Mr. David or Dr. Rani Jim. Lasin itual kalabak Mia dapat likin tamak cahil perwana na woy ko na wangi. Hey, kalahin kami ibang pro kalau belum buat itu ngelwau pergi kamera mak filmain ngirbil mi air iro ka sambal yu trail kat la showet me petata soup yu me atanti foicher tomora trail FSM soup me patolar we sapan na sambu ko samalar we anane try down o niya kana gala try ta tegros mangi te patowan me sapan uya wasame shomo utpil patoya har buagi katok tite kalau belum lancar lokto kan air bil tengah sama har lenan no bomba payu FSM Task Force o Pohnpei Task Force eupana o kasaneti kapung kapana me sobet kaker patot hari niai me kasakasay pa na wiyawi apaitak san sa katanan ang me kasi pa siya pa wiyaw pagkita Pohnpei no patar pagkita ko rin mangi meni nan sombong nokos itapin ang me Pohnpei ko no pata marabantap siyong patuwan longoto te sapata longoto te muitong iralkan sumaukan metangalar wen kuamen patuto ni kamu ketua tahu yawi look FSM Task Force patuto truk ono patame Pohnpei tungalan kian so o katiarak tame Pohnpei sito ono pata karta mi report yu ruya tame sansal me shaman kamaula ko yanana yawi na wasa magdel patuwane rin kapan merasa MMA hari saya lagu situ kawan kapoy-boy ito nanokos. Niya siya makasaiban soup voyager uyawi. Pita ko siyang Pohnpei Task Force o National Task Force, Maulian National Task Force. Rano yung Dr. E. Johnson o Chief in Immigration Mr. David Wolfang. Niya siya emomun mesyububan mo sa makatier apita ko pamilya ko pre pueta Pohnpei no pata bag mai sa pleo prote truck na Pohnpei no pata nan mi mo mana ka priyaman at memolia re pasam Task Force kadete ta Pohnpei no pata karta syobu ka ke sailo syobu mo siyang sapan nan no pampapay ar bagi ka santi me Pohnpei State Task Force tungalan ki me mon shayla ki wa ba ko te Pohnpei te pinin shayla ki ruta banana kontrola rani sak payo me isakar kita ran kawan ramang kontrola baraban pada nan kontrola rani sak payo chok te saman kan me panapali rel ban chok railo tesrel ni rel ban sito tungalan ki sumau araban mi relen shayla ko imo yaw yang sobot udan kak shayla ki Pohnpei randwa saya lakukan siapa del Pohnpei rantua. Apa lagi yang ada ren kontrola rani sepayo. Kasanti uyaw meraban saya lang rani sepayo ko to kaya rantua. Puiralen kak uyare kontrola rani sepayo nan mokitin saya lang ko. Tangatang ko to nan rani sepayo o uyalara rani kontrola rani sepayo mana. The quarantine. Nan ayla pa siya ko rang koros rakin katarato aral condition mawobe aral temperature mamia sangan shinin kelilan sangan sumawi rakin katarato relalo to Pohnpei nanno Pohnpei sa kwali ni aral to Pohnpei shoda man aral tungalan ki sumawo the shining sumawot
task force nan kasanti memio rautal ban controller ani sapayo ni sa walun sang pong controller o PP wasan angkan siopkan ligin kaitan nuwa Anchorage wasan magdayang patawan Anchorage pada mo rani sapayo buen patong rani sapayo maratang to o kam sakalaran isak walu ada riya isak walu sang ni November payo ko del isak walu iral tapta beliau rani isak payo sang ni isak walu ko to o yung sakla nan week tayo December ya. Ni aso may imsala December ya wa rehabilitasi mobil kasariata me sodo lumu to sumore so buat baby wasan Anchorage ari tama kasanti mia udan rapan muy ralam $4 ni ral tungalimo ni December ya peren kak pain kotori rail rani su self quarantine apa ki task force asotro liki mereka pain self quarantine kareta ni kawit mo ko siyang medical team Dr. Jim Manga kawit ke merani suwo tampil ka pada rani sak payo meruya baby gear na Anchorage ime uyawi o yung saklayo ayo December 12 ni kam saklan arel controller the quarantine isak payo nanset padang wasan Anchorage padang rani suwo uyata rasilisyak limau ayo retengolen kiti lasin koso mo ko yung rai oran mot koso ko kasalieta men negatif sodra man ral tengolen tika kasalieta mersuma kareta ranmot muy dai ralen todiang wen Pohnpei muy dar rakaker padolong to Pohnpei ma arel tengol shobo kak peitinua Voyager and kaksan kosong paling tetakut pe KTD ta me kedai tawan kosanti kan me Pohnpei Task Force o National Task Force pungkepan me banu yau buen kak muito to iral kan me ban sai lok tong Pohnpei sangui kan me mio me tungalung kis kapal salete sumau kalan promi director Chairman David Met welcome sang ni rai sela ko to sang Japan ni November 5 then ran silisha pono rai parbaroganan period in quarantine the quarantine period o then ramut rai test rai was short negative met kadete yam child mele went for the mushak me Israel me rie pangan mot me patpar mo so Voyager so tumoren di sumau COVID-19 orai kakar tuti Pohnpei amen kalan pro Chairman and Pohnpei Task Force kalan pro Dr. Jim uya team leader medical team o Pohnpei COVID-19 Task Force. Kalan promi Mr. David, now we are director Kamban Rosalmau and we in Pohnpei, Pilihan Shawoto, we are chairman in Pohnpei COVID-19 Task Force. Miache is a little nutmeg, Kalan Paron. Kalan. Iman Walianti atay liubanan soksedo we atay tungal pagmak temisik mamia megot magdrive patawan tamapan muragis katau to ila kuburiu teta rekodin kubro pileu sabal madai telepon number silu riau sero silu eu sero tuau kinwialang ran korresponden kak sapem kainomo te kalalabangkan bebang kakuyaw ay men baduan tungalan giyan siya wato sa kita kalangan ng komulungan kalangan Dr. Jim o kalangan sabol mo mo tuntatok tamo tumal tuntatok kalangan kami Dr. Jim yun yung lugan Mijn soort werkelijke dames zijn leefzaam.
Okay, men perun kalbo ya itu mal kapun kan purama men komui Mr. David me ya traktorin kan tan semua onya semua te Germany Pohnpei COVID-19 task force Kronin pai o komui Dr. Jim met kerala itu mal program urus wasin lalu